Muri Nigeria ubwato bwari butwaye abantu 35 bwarohamye mu mugezi witwa Shagar mu majyaruguru y'igihugu, 29 barapfa. U Rwanda rugiye kwakira impunzi ziturutse mu Bwongereza. Ubwongereza bwavuze ko buzazifasha mu gihe cy'imyaka 5 zihabwa amahugurwa, uburyo bwo kubaho no kwivuza. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'Ubwongereza na zimwe mu mpunzi bamaganye aya masezerano, bavuga ko nta bumuntu buyarimo. Afurika y'Epfo ikomeje guhangana n'ikibazo cy'imvura nyinshi n'imyuzure yahitanye abagera kuri 300. Abarokotse bari kugerageza kureba ko hari icyo baramura, banagerageza kongera kwiyubaka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryatanze impuruza ko ihembe rya Afurika riri guca mu bihe bikomeye by'amapfa atarigeze abaho mu myaka ibarirwa muri 40. UNICEF ivuga ko aya mapfa ari gutera ikibazo gikomeye cy'imirire mibi, hiyongereyeho n'ikibazo cy'ibura ry'amazi. Samuel Rigu, umunyakenya washinze ikigo cyitwa Safi Organics, avuga ko yabonye uburyo bwo kubyaza imyanda isanzwe iva mu bihingwa ifumbire mvaruganda idahenze. Abakora ibijyanye na siyansi hamwe n'abahinzi bemeza ko ari nziza ku butaka.